Trai lava le atua nei tai au mātungo fie mātuto e maua fo ile nei awa noa lei lava mātou te toe mā futa aima tāpua i atu ma vi atu i ate oe ono lo wanga lei mo lo lofa mātou sauni le atua e whalongo longo se upu mai lawa fionga nei tai au ia te talau mātou loto ma mātou nganga. Ia via fuli nei tai au ese fo ese whalongolongo i lawa fionga le atua. Ia vela upu e pa i atu se loto ma se finangalo se tasi le nei tai au. A fai foi e se tasi fou mai le nei mafutanga le nei tai au. Ia anga le atu le atua. Ia i ule ngā luenga au na whātau wāle nei tai au. Ia le vi inga ma le whamanua tu mau atu pēr ia te oe le atua. No mātu wole wala au lo sua whai su. Amene. O te alo whātu nei tai au le tātou a inga. Mā ngai whoi whanga inga nei upu nei tai au le a inga. Amen. Tātou wala fōi ma tā pe apele nā wa yaso fe au mga ruenga ia wale india o ngā tamaiti whai fōi se mālo longa nei vai tau e ui aina tātou whalongo ina le tele o whalawe lave ma tangata maari liu whafo se i mai lei tū ma lei tū o lolang ia ai whaftai ai le atua le ia se iso o maliu tono le tātou au loto. Amen. Ngau ngi ngai wha mai ia, ma ngai kalikale ia, ma ngai fulula iki. Ia, ngā kongi au ngai, na hoi li whala au hole le ia. Wha ke ai hoi ngā, ia. Whaftai lau, i lau saul nei tai au malau. Lau mafuta man nei tai au le tātou mafutanga. Amen. Whaise sili whapea pe na e sauni sa uli tai au nei ili lotu. Au te iloe le sisi o tātou e whapea ili sauni sa uli lotu nei tai au. E iei lama le si sili pe e whaso so o kwai ma le sili le whapea. E se isi o tātou, e toa fia i tātou na tā pena e sau le lotu le nei tai au. Amen. I'm pretty sure that every one of us were ready to come to church this morning. But there's another question, you know, I want to bring out to your attention today. How many of us were prepared to come to the service this morning? I want to stress as a point this morning that there's a difference between ready and preparation. You know, the majority of you weren't born and live in Samoa. Ele ka ulia o ko ile masangi fayum. Ole ta penanga fa pusa ele o se me faila sa. Ole ka penanga fa pusa ole me faila sto night. Or some families prepare faingol fa pusa pole tau maftanga ole sa for the whole week. Because to anai in a Samoan culture is a very important occasion. It's not like we all come to eat and we go to sleep. To a night in the Samoan culture, this is where a family get together and try to recover and restore and look forward for the next week. Ole ko ngai le mfai ayo nga maua sa vangoa. Ole ko inga e kalkala ngoa ko ilonga inga. So the preparation of Tonai is something that prepares from the whole week.
or maybe a couple of weeks. So when tonight occurs, walawa me ai e tau mawhaila inga langa ele ai ngā leo ngā li malang whangau e ai whakasi umaya le ai ngā poto poto. That's our culture. That's our traditional, the rich culture of our Samoan people that is lost and becomes unimportant to us that reside here in America. So I want you to think as our sermon goes along this morning that between the difference of getting ready and prepare, well prepare. Because it seems like a regular thing for us to come to services on Sunday. But the question remains the same. How many of us prepared to come to the service on Sunday? And our readiness will show up by the way we prepare. And that's why so many people come to service, they don't want to worship. Because they weren't prepared to worship. They were ready to come to the service on Sunday, but they weren't ready to worship. You see the difference now? Hello? And there's always a yame missy. Il fingol fa pusa lea. Por fingol eu mulea. Por kapenganga or swavai lea por me aile fail kongai. There's always something that is missing because fakwa fire gaminga. Yeah, they were ready to make the umu and the fapusa, but they were not prepared because there are a lot of things that is missing. So when we come to service on Sunday, we just come here just like a regular thing for most of us. Can you say amen? If I'm stepping on your toe this morning, feel free to. But that's where I'm trying to strive. Because most of the sermon this morning was done in our Sunday school this morning. Ole tele vaengal datum cha upul chayal nei wa uma na kavakuli si vaengal makwaonga kuspa iale makwaonga saltange, and that's why Pastor I didn't even say anything because the question was pertaining to the message this morning. But some of the stuff, I say 50% of what I was preparing for this morning was covering our Sunday school. And there were a lot of important questions that was asked this morning that we should be aware of. Il teno ofisili nga macho falongo nei chaya ofisili nga ka pengai. Matato no for sauria iwa kaming because we are in the last days and we are in very difficult days and we are in the bad days. Can you say amen? And somehow we might be ready, but we are not prepared to face all the circumstances that we are going through. Say amen. You think you are ready because you come to church on Sunday. You never miss anything. But the fact remains the same is there are so many defeated Christians that goes to church on Sunday because they live a life of defeated throughout the whole week. I never thought I was going to say of something that I saw yesterday. But related to our subject this morning, watato ya yaso fengata. Watato ya yaso makaukia. You know, I was up in Seattle yesterday. Right around 1 or 2 o'clock. If you're familiar with Seattle area, you know, Uyakula Valley,
ile wala le ka o Westlake Boulevard. Bo okula la ka valley o menga ye Lake Union. The area le la kala kai mela ye Space Needle. And right on the side of the road asking kamai pa kanga menga pa kai ka valley. There were about okay lo ai over my limas food kanga ages from I say late 30s to 65. And you know what I saw? I never thought I was going to mention this morning, but as we're going through a Sunday school and the material that was covered this morning, okay, let me relate to this because actually that's what happened nowadays. They were totally naked. Old people. They're just standing right there on the side of the road. I didn't see any young people or teenagers. They were just standing on the side of the road. Fingim kamalo. Alay se oay mo. Kangakama. Let's go to our scripture. Is what we what I'm speaking about this morning is the importance of life preparation. La cha fai tau mai lan fai upu la hiki ngai fai upu fulu ya male mas fuma lua ya wa el ka ko strip ko ngai ka o les fai upu fulu vanga ta mai upu lu suma tas o fai upu lu fulu. But let's just read just a couple of verses here. Tatu fai tau fatasi mai la ia fai upu fulu tasi ya mai fai upu suma lua ya tu Samoa tatu fai tau fatasi ia o le toi upu le nei ia o tau lotu tele i le li male ma losi o lona mana ia o ofu o tau ia o ftau ato toa mai le atua na ia o tau mawhaia o na te atu i tau ngā whiti al tia Apollo. Awa tau te le tau matangata. A o li sili, mawhai pule, a li o le pou liuli, le lo langi. A toa ma nganga le anga le lo langi. And the rest of this paragraph is talked about i mea tau on tātou whaia ina ia, mawhaia tātou o na awani manumalo ino tatu o langa I whainga le leo langi. So that's the whole paragraph here. In a wa umale le mele sa tupu le 9/11. Misalo le chiche o tatu leo mamla mele tupu le 9/11 kemi le nga osu fa ai. Lisi vai nga ia fale nga oi in New York ia malepe ai ma malili wai le oval fa afe tangata. People were not prepared to die on that day. O se si vai nga le lipoti sa su ina le mafuanga nga lenga tupu nei mea. Ele iloa e malo Amerika. Olo lato yai le temi o le tau ma tangata tau fios fa sa mol mele ele me tau tangata Islamic
extremist. O longa winga, o tangata ia, e o mai e kalkongunga lea fa Islam. Kau susuangi maili fa Samoan. Pole, taltalunga fa Muslimu. Ele iloa la Amerika lo yai la tau le kau le kai milinga. And that's why nga lai o nga mawhai ai o nga whai ngofia leo si whai nga lea. Awa ele ta penga Amerika mo se mea whapea aina lato sauniuni. The U.S. armed forces were ready 24 hours, but what happened in 9/11, they were not prepared. Ole mepi kusili nga leanga. Ole mepi kusili ngfango ngoi. Ole avea o tātou mo tangata keusiano. Ai tātou te lei loa le tātou te tonu o taua. Can you say amen? The bad thing that happened to us and the sad thing that's happened to Christians nowadays is we call ourselves Christians. We are saved. But we are not knowing that we are in a battle as of right now. O le tātou sa upu tai aule nei. O le tā ua o le o langa tā pena pena. Lona winga e iei upu ia nga whalongo tai aule nei la onga o le matala. Ia. Ka ko wala i fulkai o le saungi. A vivela le aso oso kungo lau ka vale. Kila ue kandise wha marulu e lau tino. Kako o mai lia kako falsa, kala yo kako fam lambol falsa, pa foi vela inga sauce e ale leva ma ko fiel kako o mai le loku ya uang e vela se me. O sunye kako pese pe fa pe lu pe kol. Kako ke pe pese fa kasi ai o ke be la fonga I kala ko kongo le ipu. E so soange le konginga o pili mo me kako e kale si e fai. Ko e usungi se kako pese whalongo launga pe a umi pe ngā se ngā whai kula. Tātou toi fōi o tātou ainga. O se o langa pe ua masani ai le au ke usiano I aso sātai tas. Ua mawhana ai le ngai o inga lea I aso sauma. Yang kako o mai fia ka kalofa kako boyo kako wainga anu vayaso. We are so comfortable in what we're doing. We see that everything is okay. But yet we forgot that we are in the battle. And that's why when we come to church, we never worship. We never feel like to raise our heads to show what's inside of us. We prepare for other things. And that most of the time we neglect to prepare when we come to face the battle that we are facing every day. Awa so uma tātou te alai. Ala usu atu inga luenga. Ola o tātou whisa ngā iei ma le taua lea whale nganga. Every day. Mai lea fsiri kai au ngi. Fa mai fsiri la au ngai tai au ngi. E ma whai ona... E ma whai ona ulu tino ina. Le ke usiano ti apolo. E ma fai. E se isi whaupunga, pe ma fai o na manu maloina, e le ti apolo se ke usiano. Ma ngai e mga kukai hao ngai.
mà ngay phun phá xôn lấy trái ao in về sinh phải mấy phải úp xuống mặt chasi lên các cô phải câu gì ia ofu o châu ia ofu chau a cho choa mai le chua. You know, I would struggle if I upu mo se fulu mar fai upu lea. But o mau fo ni ke mi ngo in malo. Ma cho uma yang in malo. Ai ole mea mo mu ai fai ele changata pe o le kai mi wa sai ngi ai fe ngai nga ma ango sen. Ai le ya wa ku o le bela fai le ka wa e mo mu ave train. Make out physical training. If I la pu camp la basic training, inga ya sai le ai pole ale ku ai nga ma lo si le ya yo be qualify yo nga ka wa pele ai. Famai le apostolo Paulo i feu. Si o la vai le kusi le Efeso. It's just like a basic training manuscript. O la winga e pe yo le mele ka fai mai le apostolo i le tusi le Efeso. I le a o ina ma le fa malo singa le tangata ai le i le what will tawa. Se mena sale. Mengai fai yang kusen ave mumu ko lengi mumu ele fai nga wak mumu fanga ya ke ko lengi mumu me fai nga mo fanga ka bo e se fulu mai la ile asu sa bali lu se fulu mai la ile asu ka fai e te sai o malos o be la e fai malo e aya malos ye lo kingo avai la ko sembu bo ka ngo fa u e la ngale o pasi la ko lu mai la pasi la lima mai la pasi le fie mai la le nga se vali ai o me u mai ka ngolo ko sem va kulol fanga ya oe mai la ko ngeki fa u ye lu vai o se fulu mar fa u pule es fuma tas o pu fai u ia la apostolo ele tu si Efeso. Famai tala l'apostolo. O usoe. Il bene sa kus paye falangi. Famai l'apostolo. Finally. Lona winga. O lewa la tala ta fai. O vai l'apostolo. O malos. Famai la ia. Kangola ia wa kelo. E ma fai o ngai ofulo fatfata. E ma fai o ngai alu mal pulo kau. E ma fai ngai fusi. Ai le malos. Ele afeki me kau. La ngale fai mai fai upu ye se fuma fai upu se ful fai mai o soi o le toi upu le nei ia o tou loto te tele ile ali lo winga ai kele ya lu meia ke le lo loko ile ali o le fautuanga o le o langa le ta pena e tutupu e whaafita uli o tātou o langa. A e le tā penga lama tātou le tā penga o tātou o langa whaaleanganga. O le a velo o langa le tā pena. Ma mea ea whai ngai le o langa o le tau a hinga atoa. Wewa aimol meo ka ngaka ko anga e ngofu man ngaka paye. Hello? Ele fi alfangi. Longo winga, e kinga inga ngaka ko anga, e kinga inga ngaka le fai ngo mela inga. Oli sile ave nga mafu anga lenga pisa isu ngari. Hello? Ke au ke le fai ngi upo lo ngi ka hao. Ongolele yai ole o langa ta pena. A mi
fola ka ko le ka penga ka ko wainga e ka ko ke o mai a foi ka ko le ka penga nga e fai ai mer ka ko ka le sia ma le vesia lenga foi ele loa ele tangata le ka penga le winga le mercau o le o lenga ka penga e fai go fia e me uma e u yanga kinga inga ka penga ai wai le ai mo me le o lenga tangata le ka penga le matala le sauyungi o le fa kupu ve vesio yo ko ka fa pia hallelujah afai o fa funga mai se lunga ali i ka ko launga fa mo la o ke ka mai but if your life is going through this kind of situation you got to give up something. Langa ele mfega konga o mai nice mai ifa pea mal ka ko langa ka ko ke ola ya su mal ka ko langa but the bottom line is ka penga saungi matala e o me fe so kai uma me kol langa me ele fa ko inga ita to la apostolo balmela le kako cristiano mangile mele kiki am kako ko church la kiki ko ya kako kile fa mo ka fe mai ia o to loto te tele ile ali male malosi lo de mana ele ai se si mea e malosi ai lo tato wola falenganga ole mana lea ole atua the power of God. You see here if I fear when we allow mangai opu fanga ka ki o ka ko ele ki ka kalai au ka sakangi ko ya ka we have that key but if we use that key et talai o tato loto fa ulu fale to le manalea the power of his might and we need to allow the manale to take control. For the level mele kupu. E kako ki fio mai le ri. Kako ki fio mai lang folkanga. Ai manga o kako e fik mele manga o kako. Can you say amen? There's so many times fallar me lo ko kako. Fallar me lo ko oi. I got finger kamalo, alaya, fayal me kelo koi, I got kamalo finger, same thing. But what about that? Nga kaiminga. Nga fayal lo ko nga. Ile le lei, pole leanga. Ole tau tonga ba fa vai, na fai. Tal tununga tu spoia. Ua ngalo umanga mea onga ua mamao kako male fia nganga lenga kako faya mai le amkanga. We are so comfortable imeye we go through and give away kami ngalo mele si manga yo o upu mako o verses na mako falonga related to our Sunday school. Ole au penga ma losi satani le yei mo tatou. Ole ngia. Disease. Ole wingo le upulea. Ole tambo ole wingo le upulea ole deceit. It's an act of deceiving or conceal or conceal of the truth for purpose of misleading. Ole winga nga me satani le fai. Ole au penga malo sile malo le fai.
O le tau fa se. Denga mako whalongo te hao nei. E sauga malo. Oh man. Wa makau kia. Ai whalongo iai. Ai wawai e yang anga. O le whaingo fie yunga se kia. Ai ko kera lau kera siang. Ele ni da kia. Polong isi au penga kele. Nga so ko kami ka mili lolo vai. What's up? Nga la ko ka mili lo vai. What's up? Yo. Makalo. Ole na ingo le me moni e fai lo mai le vele mong. Como ko ngo fatsa. Churches are filled every Sunday with people like this because their life has been defeated by this single weapon of Satan. Na misala sa liva yeso lo kia ai fa longo lai upo le fingi ngofari kamaloa. Woo! Upu faya kamalo fal fingi. Nga mai ali sapeya le seme kupu. The form of deceiving. Conceal the truth. Mislead. Mai dio kala kamalo. Solo la yo makasau kau e o le si se lo minga ka me yang fai. Với vãi là mẹ lẽ nga phải nga hồ lang au ta to kêu xiang. Le ai seo la ka penga. Le ai seo la nga ma losi mala mai le mana. Ole tu ole na te fa malo si ai ta to. Ile se me la mai mau ai fuang ka ole ko va ke le u fata le pulo tau le fispau. Ai se ele nga ya ke oi mai mau. Ele ai sa me fa yai. Ngau ka wa malo losi e nga ya upenga la ngo upenga ya is a defensive and offensive weapon. E nga ke kawai fa u mai le fili e nga foi e ke kali kwai e me yo o mai fa mai le yo kali ngai kai au fa mai o nga ya le ki pe ya ke o le ki ai le ya ke o me tau wa to mai le tua. E fai ngo fia ngau so pa no tatou bolanga. Ele ali o lo langi nei. I don't know your struggles. I have no idea. Kele man malama what you're going through. But one thing I know, if you are continuing living a deceitful life, you are a defeated individual. Sian manatua le tua. Natele manao e te tauto tasina o le tauolea. Sila na mafuanga le alai ona faina. We keep everything to ourselves. We want to fight our own battle by yourself. And as fact go inga. Tina, eya yese me we fa ingai. E ma fa yong ka sia fa ka sile nga fa le kong. Ale mga wa fol ki nga ele sa fa o ke lo fo me ha wa ya. And then we see what our brothers and sisters are going through, and then we say, oh, just leave them alone, that's your business. But we are created for each other. We are in the family of God. O tatou le tono la inga o le tua. E tatou te ngaruru e fatasi a vai leisi. Si I for leisi loa. But at some point we are so selfish
in our life, and yet we neglect the help from other people. Elise me afai ngai lo tala noise tasi tu sai mo lo fa fitauli lo olanga au nei le tua langa e ngofunga oe e sili aku le malosi o ki apolo nga oe ko kasi. We all know fameltus paia e sili le malosi o leo te tonu, but the problem is if you don't have anybody inside of you, there's no use for you to fight your battle. We need to understand the power of His might. It's the same power. Le tu mai le tuo ya te oi mau pe a faita tau te sailia tu le mana lea e fa malosia ma tu mawai le malosi ina ia ma fai ona tatou whanga inga mea kauia whai mai eila apostolo tau nei e le mwhai Amerika o ngā awenga si ngaka sko rua i oi a regular ka wale mwhai no. We might be training in a different field in the ministry. But every person is good for the purpose of what we're fighting for. Ese o tātou wanga wā. Ese o tātou tō whinga. Ai tasi ale au tū o le mele tātou te whaia. Ele whapela e leo ngaka ko, e ngā u maka ko. Only when we understand ma tātou malamalamba i le mana lea e whamalosia ai lau tangata au nei lea tua ma lau tangata tā wai lea tua i teimi umma tātou teo mai ei ai arura wainga le tāo ne ai tō sau tātou lotu sau o ora tangata tā pena. When you come to our service next time, come as a person that is prepared for worship. Not a person that's ready to go to church. I don't know. Otele Lord, what you're going through. I don't know what battle or what battlefield that you're in this morning. But I advise, now le fautuanga faulaunga te haunei. We are in very, very difficult times. We cannot be continuing live a life of defeated Christians. I don't know where you're looking at. Ke leo lopo filme ga kisa ili ai mo se mapusanga o lo tangata. Whatever your family is going through, young couples. I don't know. We are in very, very difficult days. But if you are unprepared, we need le mana fa malosi o le tua yo tatu tangata. This is power le mem fa yai on a maintain lo ka ko malosi. We understand le malosi le. There are so many things I want to cover il parle, but our time is short. Shall we stand? Please. Mai ata ko faili nei tai ang famomole. Im faiango
Em phai ngô wala awa kia cho chao nei. A phai wa phai nga lo wola nga tape ngai le tua. Em phai ngai sau chao nei cha cho te. Ma fuka ngai mi ngu ke lu mai. We soon I'll give in faith almost sanga. If anybody wanna come. All you need to do just look at your situation now. Look at what you've been going through over the last couple of years, last couple of days, last couple of months. You don't have to look way back. And just look at what you need to change today and moving forward. And if you're facing problems, whatever you're going through, I fight for the chayao yes it just shele chalia ina Yesu evemo na li imona faola o te vala wino le chayao it's a suma lumine. You don't have to look to the person right next to you. You just want to look at yourself. Mātou wala au le nganga po io la ufio. Se ia fio mai, io mātou loto mo mātou wanganga. Ta pena ina masau ni o mātou tangata taito tasi. Mo loto ia fio mai le atua. Wala au le nei tai au le atua fo ia se tasi. Tono le nei mafutanga. O lo fa fainga tā le atua lana filifilinga. O lona langa tā pena ia te oe le atua. Talo le nei tai au le mana fa malosi. O la wa fio te maa le nei tai au. I pa iane, pa ifo yo mātou tangata. Pa fitai e nganga pa ia, i lo mafuta mai le nei tai au. Afitai la wafionga pa ia, pa o tauina ai, ma wha malusia ai o mātou tangata taito tasi.
Fo iatu le veinga, fo iatu le whamanu, ia te oe le tai au. Nei maso uma se yo le whavavau, no lo suafa Yesu. Amen.